ihera ijisho iyi nzu nziza nkuzaniye irimo kugurishwa kuri miliyoni 160. sinzi imwe ni inzu zigera muri 3 uratoranyamo iyawe. Izi nzu turi kubereka buri imwe igiye ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, ikagira na ofisi. Iyi ngiyi by'umwihariko ihera yo ku ruhande. Ziherereye hano Kabeza, ahantu heza, hano hirya ya Shapeli. Ni inzu nziza cyane, mutuvugishe rero tubageze kuri izi nzu. Niba ufite bije ya miliyoni 160 ucaguremo iyawe kunogeye. Ndakwibutsa ko izi nzu ziri kuri kaburimbo, kandi iyi ngiyi aba ari short video. Full video duhurire kuri YouTube channel yacu ya Kigali House. Ciao ciao.